Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Again, yeah. Again. Rung. Oh, अच्छा दे दे. Aru nono na ambil aja wah. Ina kan kok. Dress ko mah, jacket ko mah. Jacket ko kena, ina. Ya, cuma jacket ko cuma ni. Nono ni. Mindrang ba ka jelau Conrad ke sangma hakisiteng sngi jong ka Leit no pra arajar pusan ulalit rung hayo tura banai kuble Christmas sekipat ba no thit dong pet bar inong di jingdi Menteri rang ba ulai kenduru bongut kibriu kibadan jing Duna ke Dkhotmet bar Jingïarap ru yaki bat lo kata Menteri rang ba ula penthiet shijur kijuti ye uwe ne kibaduna Dkhotmet sakoi pat kalong kemi kala kerpa di Menteri rang ba ban penthiet de ka shijur kijuti bar kowe ka sweater ye ka kon kenthai Klaim dapat Islam Mindrang ba ulali thiet hi na dukan ban IT kini kitiar syagani kalong kami kum gijing ais ngompa Christmas. Come here. Bawa ya, langsung ni. Mau token. Ini mau token. Kita datang lagi dia. Nana biar mal ko unjak. Dia akan mai ko na pagana sa. Mai chul ko. Kun ba? Mai ko changche chum na ang nakan bu janap. Ha? Dukan nak lapano sungo. Sungo na dukan takira sa janap may na. Surarang odi pararang nade coba continue kayo naman coba. Dapat changsang nade kaya naman kinana sungo odi. Ya, ni may contact tunga. Dia nanti contact ko lagi ni. Ini contact. Amegin. Rung. Oh, अच्छा दे दे. Aru nono na ambil aja wah. Ina kan kok. Dress ko mah, jacket ko mah. As you also know that this is the Tura supermarket and this was built during late PS Sangma's time and we have recently sanctioned a 16 crore project for street lights as well as beautification of this particular supermarket, which is a very iconic supermarket in Tura. So this will be done very soon. So I hope that by next Christmas we will see a decent amount of facelift on this very iconic supermarket.